Kuringana na uthuthuria uria wikitwo ni Commission ya kwitana na ungumania guku bururi-ini EACC, hari atumia 10 aria mathiaga gwetha motungata wa wabici-ini cia thirikari, 7 maugite manetio ihaki ria kuonanwo nao kimwiri niguo mahingirio mabataro mao. Wa kumakania ni ati gicunji kinene kia atumia aya na iritu maugite tiri mwe kana meri ona kana matatu manetio ihaki ria muthemba uyu, undu uria Minister wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku augite ni mugaru na watho na wa kuhaka ndoro ruhonge rwa utungata wa muingi. Yule yoyote anafanya kazi katika wizara yangu na anapatikana na ufisadi, mimi nitamtoa kabla nitolewe. The preference of sexual harassment as a form of corruption is a gross violation of human rights, and this survey brings this evidence to the forefront. No na kuri uguo ona arume matiericite kuona uthuthuria-ini uyu arume 2 hari 10 maugite onao manorio monanwo nao kimwiri niguo mahingirio motungata wa wabici-ini cia thirikari. Ciiko cia gwitio ihaki ria mbeca, riboti ino no yonanitie ati ni ciongererekete kuria riu andu aingi marabatara gucoka muhuko na kuhakana na ciringi 6,000 guthie na iguru. Corruption remains one of the greatest challenges to our national development. It is a vice that erodes public trust, it distorts resource allocation, and undermines the delivery of essential services. Tumia nio monekete makihura riboti cia ungumania na njira nene ukiringithanio na arume. Ruhonge rwa EACC rukiuga atumia, ayuthi na andu aria mari na mawathe ni makoretwo makihutio na njira nene ni ciiko cia ungumania na magatwika a gucerithirio motungata, angi makihahithio kwa ihinda, undu uria uramathiriria ukiini na kigiriko-ini. For women in particular, corruption not only limits access to essential services, as has already been mentioned, but it also exposes them to other vulnerabilities. Ona gutwika honge-ini nyingi atumia nio maranyaririka muno ni ciiko cia ungumania, muikariri giti wa ruhonge rwa EACC ni acakaite kuona atumia ni makoretwo makigwetanio na ciiko nyingi cia ngukumio nene bururi-ini. If you think of NYS, when the trial was going on, you saw how many women were involved in that saga. Riboti ino oho ni yonanitie ati ruhonge rwa borithi, wabici cia wiyandikithia ona ruhonge rwa NTSA o undu umwe na magoti maria manini nicio itororoketie na witia wa mahaki. Serikali yenu ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto iko chonjo, iko ngangari, inatia bidii, inajituma kuhakikisha kwamba ufisadi utaendelea kudidimia katika nyanza zote za utendakazi. Honge cia thirikari cikiranira kugatha icoka kuhitana na ungumania o wothe. Gerifo Tera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.